Tunihin tusim gimnay ta akhat anasay kinuitin. Tusim isay masangon amasain tuni chan gaya ka video anavezinga ay hinjuijing subscriber ho ahin jale viewer sozo se chunga ka kipana ka hinphung masain hi. Tunia isay diu tusim hi geng ho tusim ahin geng la azong alam kailin chi family kitite hi I chan gaya midang ho chunga anachon walwa mi khutu na behila anachon hamti isay diu hi. Amaho hi 1994 kumacho achung thu tandinga kigong to ahitain aji chu amaho group la mi sagi ho hin South Korea gam sunga dinga thilse crime mail se pen anabol do hi aphat lo naw ji a mana om theina dingwa hin ami bol gen thei ho mi khat chun hang san ta in amo naw a hin su sal jengin amat wa abol gen thei naw muna kona hungjam do a hi cha kona chu hi chi geng ho thil phalo bol na zo se le avai hom naw hi su mangding a hin ti hi hi gang group ho hin thilsi khatleni se hi lawa azat simsen lawa a hin bol do wa mihim kidnap abolo sum demand kiti ho aji be hila numei su sina tha ti ho ami tha ho kisan chu min a he do na lo dinga hi ata sa chu meya a hal wa mang hil hilo jong hi hite athil bol mel se naw le achon wal naw ho je hin South Korea pumpi mi hon jong ama ho thu sim hi a hin hegam tawen ahin la hichi gang group ho hin criminal organization dang ho to ki hi na khat aneu ni hi aji chu ama ho hin criminal group dang ho to ki zo na ima anei povin ki khut zo ding jong aga povin hi epiji nam tila ama ho hi za chombi a ki pu wa ama ho dan chombe a ki sim wa ki vai pu ji wa hi chutia cha hung ki phu do wa kona kum khat sung se ajong hi pasal thumle numei mini zawna a mi nga hi mel se ta ana tha mano ai ta na hi mi hon jong amo hi mi dang sangen abol thei zowin ana sa zowe ti in ala tawen a hi le amo hi koi chu hi wa iti hung ki paro ham ga veleu hen hi chi geng ho lam kai pa chu amin kim ki huan akitin chu chi pha la ya chu ama hi kum som ni le sagi a ta bep hin alai hi chu ta le ama hin geng ahin sim do masanga jong chu mana ana khasa hetain chutia chu misu sia ngo na kineya zela dalme an hop sa hi abana member dang kit khat chahile kong dongun akitin ama chu kumsom ni le khana ta a hikinin ama jong hi gucha je a ni vejen anaki man sa heta na hi abanin kim hiang yan kiti kumsom ni le ni a ta khara hikinin kumsom ni le thuma ta mun sang rok kiti khat gucha ja mana an sa khat to a hikinin bek yang o kiti kumsom ni ata khat thilsi za anabol do sa khat jong a hikinin ama ho si zawachun ala owa numei anei sunu li kyong suk kitinu jong chu a hikinin ama hi kumsom ni le thuma ta a hita na hi hitinu hi gang member a ahung zawlu dan thusim hi ngai lo ta khara hin aji chu ama hi yang gong kopi coffee shop khana natong anahin chimuna kona cho kong dongun to hin hung ki mutu hona hung ki hetu hon hung ki ngai do hon hi li kyung suk hin ba izan ham anaya hi chu kong dong hon hin anasa pi ki de hi chilaya chun li kyung suk hi regi tin anaki hen aji chu chilaya Korea gama coffee shop donga waitress a anapang numei ho chun danen a phallo thilja chom to jong ki job na anei wa hi chutia chu kong dongunin abat anasa api zowa chu li kung chuk jong chu gang member la chu anazaw pana hi hitia chu munchum chuma kona hung ki sokhom ba alung gelo le aphat lo naw akiba aja chu hichi gang chu ahin sim do theu hi amma ho khona kona mi athi masat na pen chu ahile 1993 kum April ha chu lekha ka akichip naw khana hi anaki buiwa anaki that tu khaw hi chia chu amma ho hi aki kha jong ahinai povin to le thamja chom nei chi hi wa hi jong le hi chi thil so zawa kona chu kim ki hon chu alam kai thei diu khat hi ti hi ahin mu wa ahin bel pan hi hi te chu kim hi hon chu alam kai wa hin sim do wa geng chu ahin phu do wa hin a headquarter ro ti ding ham amun piu chu Gawla province sunga Hampi yong area kitina la chu uma hi hitia chu chichimuna chu ki su khom ji wa ki ho khom ji wa abol diu ato diu ho chu asei khom ji wa hi ni khat chu abon wa aki kimper wa hin agam sung wa university khana hin admission thua sum ani egu dano khat a hin sei do on a hi le hi chi chun alungu asuna the jengin wanoi le ami te hin dan adi lo dan le affair lo dan ti ho changen a hin sei do on
hi chi hi mi hau sa sum le pai hau ho je a thil su a hi ti in a hin sei thaon hi ja chu ama ho hi su manga gimbal ding su niam ding a hi ve ti in ahung kinop to tawen hi hi ti chun mi hau sa ta ta ho chum mana asumu la pi ding chu ta le tha do ding ti a hin ngai tu panon chikika la hin de lo ta agun thau khat cho hi le no mei chunga su se ding ti jong a zawen hi hi chi phat lai chun mi ho jong chu sum le pai nei le anei lo ho ke ka chun na sata in aki khijing in sum nei lo mi vai cha mi gen thei ho ki mu nim na chu asam ama jing in hi hi chi geng ho hin mi vai cha mi gen thei ho chungin khut a hla po in hi hi chi iseo geng ho hi ahung ki pat til wa chun muskani ki timin anake saon hi chi chu greek pawa ambition ti chu tu na ti tabang dana hi anei wa hi a group mu chu official ta ahung ki sim do wa chun ake pat na diwin sum le pai hi ana poi mo ma jingon 10 million won ho vela hi ki pat ding ti a hin gong na hi sum hi za chu su khom da ding in members ho chu na ki to na construction site chum in a chi leon am ho ko ma chen ani kho thao niaw cha agala khom le le na hi hi ti chun am ho ideology mong jong a hin sim daun azui diu dan pi thum jong anei na hi akhat na chu ai le mi hau sa ho amu da diu ti a hin ani na chu a hi ki le ageng ho hin su ke a azo bol aum kha le tha chet ding ti hi athum na chu a hi le numei kiti ta pot ta san lo ding ti a hin hi chi chun am ho pin na anu ki san a hop tha hi ti zo chun ato diu aban ahung chal kinun ato gun ho chu practical ta a to do na theding ki sun na anei theina diu ha ta in a hin ngai to na hi hi ti chun hap ta hlung in thing thang lamin training anayun physical lamin jong ha ta in aki sofin na hi hi chi geng ho azat chom naw khat kit ta chahile athil bol diu ato atham diu zo se hi thil neu cha chan ge a hoi ta agun tu masa te jiu phut lo na thil ki mo bol ding ki ti ho hi a bol ji lo hi ama sapona sumla do ding aban le ana to chi hla sa ding ti chu achi pi wa hi in hitia chu mi hau sa ho ko ma kona sum le pai ala pi ho wa kona chu mei thel za chum na sata ta ho le awale na diu gari aki ho mat na diu waki toki le mancha dang ho jong tampi aki cho ning masat ki do hi khonung in hi chi ho chung chun dynamite bomb ki san a hin nei tawen ami tha ho ta sa alung ho chu go wam mang hil na theiding jong a hin gong do tawen hi ama ho gela chu hitia hi mi hau sata ta millionaire billionaire kiti ho atha diwa hi le galman cha na sata ta neu poimo a hi tia hi agelo hi in di jong di kit thawa hi a hin la akisa naw hi apolama ko na ivet le ngol hui ta khat cho hi kit hi aji chu ama ho hin mi hau sa mi nei zo ho hi a thian ma hi in a hi ala asum ho ade ki nu ama ho ma gen thei ta hi ki no hi hi ti chun mi hau sata ta ho asum la apia tha ding a hin gun naw ji chun department store khana konin mi hau sa mi nei zo ho min list agala don hi chi min list la chun mi hau sata ta sang thum le jangalam azawan hi chi list a ho zo se chu ana that hen lang hi le agam khang thu sima dinga criminal case lin pen asu do te ding a hi a hin la hi tia ato gon dung zui wa cho mi hau sa sum nei ho bo tha ding tia agun wangun ato do chu aza chombe kinin ato gon nawin ato kha lo hil mi ho jong a hin that pan tawen hi ami tha naw ma sa chu 1993 kum july tha chu ana hi in hi chi chu ama hodinga akithiam chu naw danin akisimun hi hi ti chun dukiji station lamin akitol pheun hi chimuna rail lampi leinu chun low ball mi khat chanu nunga kumsom ni be khat hi low lama kona in hung kile na hin anamanun station a kona kilometer somlani vela akigam la na gammang mol lama chun apui don ki chep nop nan anei tawen hi chi chau chun alam kai pau kim ki hon chun hi chin mai nu chu alol ame li den tan achapang ho mi tha ding dan hil na in ananei na lai se ni hi chi chau chun nunga chapang nu thilong chu gamla chun a hin vui mang den tawen hi hechinunga chapang nu ta sa chu akum kit mei tha in agamudo bemun chu chi gam kaya cheng mi phabep hin hechimun la adunga chu hampa aga nawa hi ahin mu do khaw hi hechi case hi hol do lalin ana jing mi that geng ho akimat do ka si chun hol do zolo thil kidang khanin ana jing in hi a geng ulam kai pa kim ki hon chu itia chu tabang mi hung hi thei ham ti hi het chen na dingin ama hin khochi sa ho them khat ga seutin kim ki hon hi ucha mi gin la aneu pen hin so pi pasal thum le nu mei li anei ne hi ama hi neu cha hi lain apa anathi tain
middle school akai pat kumma sa penin no do in ana pai ngalen hiti chun ina kon apod do in keng ko kisim na factory khanin na atongin chu zo chun siol khopi lamin anaki chun lu git ta ni hi hiti chun khopi sunga chun na to za chum chum abolin anaki hin so in hiti chun all olin ahung khang to deu deuin a chen na a in agam le gang group chan gen a hin kisim do in hichi a group mumin chu khonungin chi yon pa ti in ahung ge ta na hi kim ki hon hin thil si za chom chum abol do a hi wangin ama hin lam kai hi na theiding hin na khat anei e ti hi mi zo sen a hevin ama zaw lawa hi hichi geng zong hi kisim do zo lo ding ai hi adi atwa South Korea akona gangster film tampi ho zong kho ama hin khothusima kona hi kilado a hin kisim tamta azawen hi hiti chun ama ho hin na sata in aki hambolon tha hat aki pi be be on gamla mun ha sata ta la ho in zong training abolon aki su fit jingon hi hiti chun kim ki hon hin a group member ho cho phate chan ana sin tu min ama ho chunga thunei na chu ana tu chai ne hi hichilai hin ala owa mi khat song bongan kitipa chu kim ki hon to alam kai theiding pe na ana hon hi in ama cha a group mu sumle pailam vekol tu azong ana pan sau hi a hin la ama hin a upa id manga akum chu kum som ni le thum ka hi tia hi ana se hin ata awang chu ama hi kum som lagi be ana hin alai hi chutia cha akum atam je achu ata zo tia hi a group sungwa chu panmun lin lam hi ana pi wa hi in hinda het man lo ka on song bongun hin a group sumu million thum lam hi ana kila ado in ana jam mang pi ta na hi hiche hin song bonun hin ageng o dan pi ni na asuke tan hichi dan dung zu achu ama chu tha ding bo ki wa ai ta na hi hiti chun song bongun chu si hung kopia ain ko te in khana hin anaki sel chu agamu do tawen cho ko na chun a hin manun gim nei dewin avon chu zowin hei cha le chemcha ho mangin ana thanun ana sem chen chen tawen hi hiti chun ata sa chu ama ho ki sel ji namuna kona kilometer li vela akigam lat na mun khana hin avui mang tawen a hin la khonunga police hon agamu do wachun ami tha pau chu leinoi centimeter som gu bawa thu a anavuyu a hin akhut ho chu thi khawin aki kanin ata asa chu akhup langa akoi wa avuyu hi chilai hin police hon thildang akhol do kit khanu chahile song bonun atha naw mun a hi song bong un ui cha jong cha puyo hin ui cha wang chu athanun ane do tawen hi hitia cha geng member wa kuna anazam do a sum anagu do pa chung mial seta in anathat tawen ui cha ki sandim lo hilin athanun ane do tawen hi hitia chu kim ki hon thu sa ta a hi song bongun chu ui cha tha a ana tha wa a group wa kun azam do le azu do a hi lo le ade a uma a hi le hitia mial seta a hi ki bolding a hi ti vet sa na dia he ana bolo hi chi zo nung chun hi chi geng ho hin South Korea thumlam alhanglam kai zep Yongon County Bulgap area ke ti nala achun a headquarter a hin ki sim do kit hun apolama kona vet ding in imagin mo na theding munzong a hikit point gamla a farm in ho mai danin akilangin a hi a hin la asung lama chu za chombe in akigong tup kinin thille lo koi tup na ding storage room lin ta azong omin ami man ho akoi na diu in dan jong akisimin ami tha ho ata sa ahal mang na diu jong akisimin a hi achom lama saiding hile thina factory dan khanin aum do zoin hi hitia chu chi amun pi wa chu ami man ho a het tang jiwa sumle pai adeu akila do tingule abol gen thei jiwa chu zo tingle atha ke jiu aban le ami tha naw evidence ding zo si chu asu mang ke jiu hi hitia cha amun pi diwa a hlen naw mun hi mi jong tam lo hin akom avel ho achun in somlako ham se bo aumin chutale 1978 kumlanga ko na cho hichimun hi mun phapian thilsi ki bol do lona mun pen hi tia jong hi min an he no hi a hin la hi chi geng a hi lo le chi family te ho ahung chen lut wa ko na hin hi chi khu hin Korea khang thu sima denga min si na lin ta a hin nei ta ne hi hichilai hin gin chat lel ta thil khat anasu kinin 1994 kum June 17 ni achun chi geng ho headquarter cho asa phatwa asim hoi jing lion kim ki hon chu headman lawin police hon anamanun zelin ana umta ne hi aji chu ama hi school chapang class 7 simlai khat asu si de hi tia hi ngo na kinai a hi hi je chu kunin kum nga sung kul tang dinga hi athu anatan pi hi hi chi zo achun ageng chu alam kai pau lawin ahung ki pu pe on zel sunga om namunin achapang hon agavil jiwin thilum dan imaho aga sei pi jiwin
aman jong hiti ti ding ti ho akihil jingon hi hiti chun alam kai pau umat wa zel au ma chun agengo asu se jing po in hi jong le khununga ama ho thilsi bol do za chum chum ho ki phun do na dinga apat na bul bi a hin sui ne hi hiti chun agengo chu achi zom jingin abol ngai be mo bol jingun ami thana ho aban azom jingon hi ami tha ma sanule ani na pen chu akitil naw mai danin analawan ahin la 1994 September in nia ami tha penu wang chu amho plan gun dol ta achi la piu official crime hi ti na simun hi hichini jingkalam nidan thumla ho vela chun kum som thumle li ata musician Lee Yongbung kitipa chu kum som ni le sagi ata nunga khatto hotel lam zone dingin gare in ahung ki pu phe hone hi echi ahung thlai phe na hon lampi yang sui area ki ti na la achu hotel zangi le na theiding tampi u ma hi in hichi lampi la ama ma chu chi family gang ho jong dim set ki do hi hitia chu hichi musician pa gari amu mu wa chu gang ho chun ahin tin tanwa aum kolwa mancha za chum chum manga ahin bulu pai nga lo hi heti chun ani thon chun amanun akhut akeng akan tu pion akam jong te min abe tu pion headquarter lama ding win ahin pui tawe ne hi heti chun nomei nu chu kichip na in anei kinun ajing zan nidan kula ho velin musician pa ko machun sum diman abolun asai za api wa hi le ahing hoi diwa hi ti na sei na hi chizo chun musician pa jong chu thado pai ding agu kit tawin ada acham lovin zu adon saon plastic bag in alu atomun hai lela thi sa ding agu tawin hi hicha jong chun alung kim di nai powin musician pa ki thana chun numei nu jong chu akhut thla sa te ding agu kinun a eng in abol gimun numei nu jong chu amaho dan pi dung ju ya tha te ding agu no hi a hin la hilai hin amaho ki ka in ki he thiam to lo na khat ahung ping do tain aji chu alam kai pau kim ki hon chu zel na lai hin hi je chun ala owa mi khat kum som ni le ni ata kim hian yan kitipa chun numei nu chu ahinga hla do ding ati hi gin chat pha lo be in adang ho jong chu anom pai ngal jingon musician pa wang chu atha se hoilawin athi dan chu accident a thi hi ati theina diu angai to na lai ne hi hiti chun September 10 hichini zan nidan thumla ho velin musician pa ta sa chu gamla lam lampi ki gamlat be lo khana hin apui don ama gari mama achun atau san agari chu kolin ason thaon gari kitanga thidana homin agel theina diwin abolun hi atha masang wa jong chu ada chamlowa zu adon sawa police hon akhol ting le zu adona akham je a kitanga hi ati na theidiwa hi abol kino hi hecha athil bol ho zo se chun mei nu chu ave sa su ke wa chizawa chu lo aka kham kitwa asu set kino hi hechi te ni wang se na ti zan ta cha hi le amani hi ahung to non gari mai je a chu target an bol hin aji chu hechi phala ya chu Hyundai Grandeur car ho chu mi hau samong mong ho boin ananei zo hin hi ja chu a car amu mai wa kona chu ama wang hi mi hau sa ta khat hiding a hi ti chu akine naw anei wa hi ta na hi chule mi hau sa hon hi chi hotel ai lo le motel kiti tamna area la chu aha visit ve ti jong hi a het wa chi ja chu agin mo naw ana sang di se hi a hin la hi che mi mat pau chu agel lo lam be on mi thlam mai an hin ata sandana to ki to nei le go ima anei tapo ne hi chi zo chun musician pa in ko te chun missing report file anabolun khonongin yongshu area la ana tong mi hon musician pa thilong chu agamudon abula chun ami ho jong chun accident mong a hi ti ina ta sanu ne hi police ho in khulna anei na wa ko na chun ata sa a zu anama gari a thai thla na lam pi chu break ki mat nanung ma om kina hile hechiwang accident mong a hitin thulha na asim tawen ahin la athipa ta asa chun akivo nanung chema akisu nanung akisu kha nanung tampi anei kinin car accident maya su thei hilo hi ti het do the kinin hi hicha hi police ho hi sum kipegu hiding ham iti ham ti wang cha khe chen pun ahin la akum kina hi chi thuwa kholna atha nei nawa konin Yangsho police station chu zapi le police department a konin sin mona lenta thim mona na sata apiun hi ahin la hilaya hedinga poimo kha cha hile hichi phalaya chu South Korea hin hichi tabang holdo na theiding forensic lama het na ima ananei be nai lo hija chu musician Lee thi na chu zukham ji a accident na thi a hi tia hi thula na anabol jing wa hi hichi thil su azonung ninga zonung September 13 ni in hichi
chi geng ho hin a victim tha khan o a hin mudo kinun hi chi chunga zong hi nu pa khat mama anabulu kino hi hi chi te ni nu pa ki thana hi South Korea geng thu sima denga zong ki tha gim nei pen le thu ha pen a hi ti in zong a ki heta na hi hi a victim te ni aji pa chu sha you know akitin kumsom lile ni a opa a hitain azinu min chu pek akitin kumsom thumlenga ata a hi aji pa chun ulan khopia thil sim na business tha khat hi a hin hon do ti la hin Assam Young Machine Industry kiti company khat zong anei hi hechi te ni nu pa hi suel khopia Sos district muna hona hi Korean ten api apu teo zabol na amano chiu sok kiti ni hung hlunding ni masang chena hi api apu teo thlan bullama cho amun ho su thing ding le thil i ma ho bol ding a hi ki go tu mo hi chutia cho ma ho chu thlan mulama dinga ahung nawa hi hechi geng ho chun anamu kirwa anamat tan kirwa musician li le adong manu abol naw banga anabol kino hi hitia cho headquarter lam wa cho anapui kirwa sum million zakhat lam hi demand anabolo hi pasal pa chun jong sum hi za cho anei lo dan ho asein a hi le asei za na to kinai je izan ham khat be a hin ngai tu ding a hi ti na sei pi kinun chipha chun ajing September 14 ni in a company a na tong ho khat komin sum izat hi jong le amu kham Gwangju bus terminal a hin choi ding in a sei pi ta na hi hiti chun ami sol pa jong cho ahongin million som gin a hin puin hi jong le chi he geng ho chun asum chu akila on ami pa chale azinu chu a tha do di tapo na hi hiti chun basement lama chun ale pui kinun mi pa chun a tha do diwin ha ta in athumin ama a tha do ta lo jong le azinu be a tha do pi diwin athumin alha do wa hile police ko ma jong i macha sei lo ding ti in akiti min a hin la ama din kinep na him om tapu na hi sum chu za cha pi hon ta wangin ajing September 15 ni nila alamin tha do jing ding a hin gong tawen sum chu pi ta le i ma bol gim be lawa tha do jing ding a hi ti chu am ho ki gel tha na a hin azan ni dan thum la ho velin zu adon khamsa kinun rifle khanin anakabli tawen hi hi che hin sum kol ve mi pa chu atha ta wangun ageng ho khut momonga cha thia hi point musician li to amat tha nu coffee shop mana tong nu ahing hoi nu chu anakap li sa tho wa hi chi zo chun azinu zong chu hei cha le chemcha mangin anathat pai kinun hi chi te ni nu pa thilong chu asem chenun anani ewe ti in zong ake sen hi hi che hin am ho se zong helowin ami mat ahing hoi nu zong chu ami thau sa chu ani asa on ami tha naw jing jong mel se khop se rai tan ami tha ho kisan ane un mel se ta in ana chat lo na hi hiya hin ata sa apai mang diu amo si chu hal ha hi ding chu anam ima ho chu a hing a kom hoin aza ding jewin wo sa aga chon a in mai wa chun wo sa chu barbecue a ki sim dan khon a bolun ami him sa ho jong chu azaw sa on a in hing a in kom ho jong chu ane ding in ako na hi le mi zan ham pi ho na hi hiti chun sa chanion zu adonun atau khomun ake holim khomun ami thanau evidence ho chu anani emang tho tawani hi chutia chu mihim sa aki golam chu min he do na lo diwa hi bo sa ta chun ana go thawa mel se ta hi anaki sawa hi ami hin tha pat nawa ko na chun hin vele han abula chum ima mel se lawa hin a hin lam mi a hin tha tam chanwa cha ami tha dan ho chu mel se deu jinga ana chon wal che jing wa hi chutia chu thil phalo khat abol do wa mi khat atha ting le hi chi ami thau abol naw chana chu den nom do wa chi sanga kho ja che bol do ding ti hi anatup jing wa hi hi chi asung langa anato o mel se ta ho chu selmang na ding in thil si mel se ja che hen bol do ke tawen thil si abol pi diu mi jong a hin ki puilut be jing tawen hi hi chi nu pate ni atha wa anaki go new ajing September 16 ni achon hi chi geng ho chu mun khanin aki su khom kinon bom se dan aki zil kinon hi aje chu hi chi dynamite ho su pu ding dan ho chu mi bulu na ding mai maya he dinga ago do hi point abos pau zel umpa hu do na ding plan ago no hi he chi training abol na wachan kim hiang han chun akhut bom mei ake ka sa in hi ji chun hospital a agan na thei pena apui diu angai ta na hi amho umna kona hospital anai pen chu Yongon area a Red Cross hospital kiti cha hin musician pa dong manu chu akipuyun hechi hospital rachun anapui tawe ne hi hechi nu hi ala owa so ta aum sa apat un kim hyang yan in jong ata santan chule
dei zong adei thim kit ma hi je chun zam do ding in ata san poi ne hi je chun hospital a doctor kivet sa na dinga alu ding ko na chun he chinu chu a mobile phone le asum sang som nga a choi se en adal hai ne hi doctor na room sunga alu lu na chun chi Mrs. Lee zong chun agom kum cha chu a hin kilain kin ta in ahung zam do zal ta na hi heti chun taxi khan hi athala in chia chun azam do in hi zong le lampi khat se azam ding ti chu a hin hol do bai wal dio a hi ti a het zin a taxi chu mun khan hin a kham sa in a kum thla in grape farm khat a hin a thlai lu nin farm nei pa ko ma chun apan pia car khat awai thei ding ham ti na thum ta na hi heti chun chia ko na chun car khat mangin diezon lamin a thlai lu nin chia ko na chun lampi a khel kinin taxi khat akila akinin sial khopi lam azon kit ta na hi hechi din muna hi numei nu hi akichat mana mo azam do jing jong ai puin a hin nung del diu ama dinga danger ta hi ti hena sa he risk a hin la a hung jam do a hi khununga mi tampin ada o khat chehila ipidinga police ho kom na zot lawa police a complain na bolo ham ti a hi a hin la hechi din muna hin phaten veleu chun e ki hi jong le police ho jing jong kimu azot ngambe se lo dinga hi aji chu a hin tu le a hin mu a bol gim he su na ho zo si gim nei mong a hi je a chu chi ho akona chu agam lat na thei chana jam do ding ti chu alunga jing a hi chu ta le hunama mi that a apan sa ki chu wa zong chu police ho ko ma chi a hi le ama chu mi that criminal a hi ti ai ngo na anei kha diu ham ti ki cha hi hi ti chun sual khopia hotel khanin again atha akidu do a alung akihin thla dom lama hin amita san thei pen khat aga contact be win hi hitia cha loi ta san thei ta mi khat a contact a kona chu ama chu police station a ga chi a thilum dan ho chu phate cha report aga bol na a kona chu hi chi geng ho chunga khol na hi hoi ta le na sata a hung ki nei pan hi abula chun sio cho police ho chun a thilum dan chu anata san powin aji chu hitia mi ama no khat ki hing hoya midang atha wa asu gen thei wa asa ni ho kivet sa kiti chu ta san lo ta ala wa hin ngol hoita gelowa sim thu a hi tia he gelo hi officer phabem ho chen hi chi report hong ki bol ho chu khamna thea edik hi wam ti ho kisan ana check on ana phochi no ne hi a hin la hi chi police hola chun mi kha chun thil ki se ho zo si chu phate chan anangai tu selin ama chu detective ko bayang jun akiti ne hi ama hin Miss Lee thu saile report hin bol ho chu sim thu a hi point adi ta mong hai nai ti a hin phochin ma sa pen ne hi hitia chu khul na hin nei wa thilchi ma sa ho chu a hin nung vet wa hi le he chi musician pa le numei nu aman thu a hin nung pho do wa ko na chu thilum dan ho chu a hin het che thewa hi chuta le a phone signal bo chu check a hin nung bol wa a hi le geng ho na yonggan area la akona hung ko na hi ti chu a hin het do wa che akona chu pan a hin la tha kit wa ni phabep sunga hi geng ho si chu a hin ban mat do hi numei nu an azam do zawa chu police hon a hin hol te di a hi ti zong chu a het a hin ain a hin la zam do ding anagu lo hi aji chu masanga zong chu mi tha mi chom hizat ve a bolwa police hon ima alo kha lo je wa chu ima cha ti pun ti tia hi ama ho kita san tu ta an jing dan hi ahung jam do nu Miss Lee chu kunin mona achan po in a ong thol tan hi hi chi geng ho si chu thil si za chom murder kidnapping robbery chule crime case za chom in akipan khomon thina chan go na api diwin athu akitan ta na hi a hin la hi chi geng family members ho chu amai so win kisi na lungim na niaw khat jong akimupon kisi ta sangin police hon amat masang wa mi tampi atha do man lo cho apuna zona lai ni hi alam kai pa zela ana umma sa pen pa jong chu athil go no ki patna bulpi a hi ti in mona achanon zel sunga kona thupi boljing chu ama a hi je in ama jong chu achan dinga lom thina chan go na akipi tho ni hi dunia dingin hi chan chu hin tin video kina ki mukit dingin na bonun stay safe and stay blessed.